Durashan mi clear tu song te in zavain si bai vek ule tun chu ma hian hei nak tuk le mai nak tip ni som pakwa juni som pakwa kan ram ro rel na in sangjok upper house kan ti Rajya Sabha member in than kan lo machon do na chu tuna taki chonin sit som pakwa ania sit som sari pathum kha arwak khania ti chuanin tu jumani som pakwa thlan tura khan sit som ni le pathum khania chuti lai chuanin karnataka ale arunachal mi te sit li awain chung ho chu tu dang omlo sarkar lai na an nei sa khani wangin sit som pakwa khanak tuk le nak ti pa hianin kan ram ro rel tu MLA ten an han thlang don khani ya hemi chungchang vena hen kan soi how tur ania hei Rajya Sabha hi kan thre bel violoin arin oma kan MP te chu kan thre wang chuti lai ro chon enge Rajya Sabha hi ani chia engtianga poimo nge ni ti thleng po hian kan ro rel na in sang jok in pania in sang jok ani wang khan ya poimo na poi kan la shelu tuklawina shelu chuti lai chuan hei tepo hi inzir tirna akan thian an tizau tu tepo khani theinga tin Mizoram po party pathum in than awm dona party pathum in an chu ta ania tling tur tepo hi chiang sang de chon ngai thei ma se thei hi soi tur khatam dona ni dikha patila in metri tirna ya tira chan han nei photaila kabul kading lampang chia hianin Dr. Zonun Moya chuani hi Pachung University College Political Science Department Assistant Professor ani chuanin a pialeta hian Dr. Siming Sangzola achua ani pa assistant professor thawani ani hi government nathial college geography department ani thungani hi chuan ni pani ho hianin Rajya Sabha hi kan han soidon ne soita ang khan sit som sari pathum kha arwak kha ania chunak tuk naktipa in thlang tur ka chu sit som pakwa ni thum tang khan kan han pai chuan sit li kha chak jok chak komto tuma an chu lo na kha ani awangin e chu tiang chu ni ya hei Rajya Sabha hian member zahni somli panga an oma zahni som thum pathum te kha state le UT te na an thlan kha ni ya president hian in mi som pani hi arwat theya chungte chu ziak le chiar angin yang thule lalam pangam himing thate science lam pangani emo khotlang ta na thok thang chi te kha adu zong kha president hian in som pani hi arwat ve thei boka chu tiang te de unoi chune chu po chu kan la shelo mi the zo te Dr. Zotia kan so manga adu lai soi hong turin Rajya Sabha bi kha turin than ani emo Rajya Sabha shimpo alom ome clear tu te kan share theu angin chanchin buwa te tin television ate po ani anga Mizoram hi constituency pakhat parliamentary constituency pakhat kan ni a India ram parliament a hian tuna hian India ram a hian mi pui hi sang ni le som pakhat census be chana chuan 1.37 billion something vel kan oma kan tam khop mai ti kha 1.37 billion chu kan thria thiam karinga chung mi pui te ai oro rel tu te chu parliament a hian Lok Sabha Rajya Sabha le president ani a chu India article somsari le pakuana chuan kan ai oro rel tu tur hip parliament ani anga chu mi parliament a chuanin Lok Sabha Rajya Sabha le president an omang ti kha chiang deuh me na zia ka ni kumlama khan me tha sang ni som pakwa khan MP election Lok Sabha kan nei to helai huna tang nge hian ke ni po in helaya hian MP election chungchang te kan lo soi to a tunhuna hian Rajya Sabha bi ka hian nichina andru na soita kang khan Rajya Sabha hi mi puiten kut kan thak na ni lo wang hian kan enge ni hriat dana hi direct connection lutuk hi omlo dewa chu wang chuan kan program lo thlir tu te pon uluk dewin min lo ngai thak sak olati kha kan soi masadua Rajya Sabha hi kan soita kan khan parliament a in Lok Sabha le president le Rajya Sabha hi India parliament kan ro rel na khol sang ani a chu nichina soita kan khan seat zahni le somnga oma seat zahni somthum le pariathi state le UT atanga thlan ani as mi som pani kha nominated seat ani kha kan hriat cha ni wangin kan soi lowanga tin India ram dan pui 4th schedule a hian seat khami Rajya Sabha a seat an insem dan tur kha chungchang khamu malde meina ziaka chuta chuan mi pui tamlam population base in saptungin hansoita ila entirnan Mizoram chu kan population base in
tuna hian Rajya Sabha seat khat kan nei ta entianan Uttar Pradesh chuan seat somthum le pariat chuang an neia tin India Parliament a hian Lok Sabha le Rajya Sabha a hian Lok Sabha hi chu mipui te ai o tu ania tin Rajya Sabha hi chu provincial state ai o tu ani ti kha kan ria da tra in ka ria chu khala ya kha a political science ta ka zuk soidon kha chuanin mipui te ta na enge ni zuk ria thiam lo de tur kha om kan hlo wangin ti chuan tu na hian Rajya Sabha chu MP te chu kan lo thlang don ta a kut kan va thak ve lo ve po kan ti me thia ni china andron soita kan khan kan MLA ten kan ayuin an thlang dona hemi an in thlan na dan tur po hi proportional representation antia chu single transferable vote system kan tia chu mi pui ai o akan than chua to sa te khan khami single transferable vote system mang khan kan MLA te khan kan ai in vote an lo thak mai don ani ti la kha all sam theyang bera kan han soina ta se a vote chu dan le eng mo te kha chu om ve na a khala ya kha proportional representation system le single transferable vote system in kan thlang don ani kan ayo in zu ni som pakua kan thlang don ani ti la ya kha kan hriat ta na tho me ti la kha kan soidu a ti chuan India ra ma hian kan soita kan khan proportional representation system ani awangin kan seat nei dan he in ang lo khop maya Uttar Pradesh te chuan kan soita kan khan seat somthum chuang an neya Maharashtra te chuan Rajya Sabha a hian seat som pakua an neya Andhra Pradesh ten seat som pariat West Bengal te Bihar ten seat som parukan neya Madhya Pradesh ten seat som pakhat Gujarat ten an neya kan mi pui tam dana zirzel khan ani ta a atlang puya chuan keini ang population claim notice India te Goa te Arunachal Pradesh kan hanti ang chi te le UT kan hanti ang chi te khan seat khat atlang puin kan han neya tin UT ya chuan Delhi khu population an sana wangin UT te ro Delhi te ro khu chuanin seat thumlai Mizoram population aya an sana wangin khatiang khan Rajya Sabha a hian seat thumlai an han neya kan hriat angin tuna hian kan MP ni lai mek Mizoram atanga kan MP ni lai mek puronal sa patlaw hi atram hi ni som pakwa thlasari ni som pariat thlasari sang ni som hnia atram lo top don ta a ni china andruan an soita kan khan tuna hian seat som sari le pathum arua kan kina khang te kha khoi ange arua ti te po kan la ron soitura nga yela puronal sa patlaw khan ni som pakwa thlasari sang ni le som palia khan Mizoram ayo Rajya Sabha member ni turin thlantlin lo ni to a chu ni som pasar ni som pariat July a khian atram lo top dona chu Mizomi puite pon tu na hian Rajya Sabha MP thar nei turin kan in bua saya ni china soi ang khan party pathum corner pathum atangin ZMP ZPM Indian National Congress le MNF atangin in chu dona a India lamte po kha kan la soi ma satura nga jila chuan pu mingte an Dr Mingte an atula ti angkha ron belvele sela kamichin khani podro se angai no meไรคันนี้เมมเบอร์พวกกันเราอินในตั้มเลยคนไม่ข้ามาเป็นกัน MP พวกกันเราสวยตัวมิโซรัมพวก MP ประคัดไอตั้มที่ในเวทตัวกันนี่กันเซนซัสเตพวกเอ็นนนอัดลุยข้ามังตัวเราวินติเตพวกกันเราสวยตาข้าดร.โซเตรอนสวยอย่างข้ามีผู้ยันตั้มหน้าข้าส่วนมีผู้ represent ตัวอันไอโอตัวกันตั้มเราเท่เราประคัดเจ้าขันไอโอเจ้าเราหลังจอมพลสวยแต่เราซ้ำจองอินแค่นี้จะมีผู้กันเทมาบางขันประคัดข้ากันละนิริติข้ากันเชียร์เทียมเทตัวขันอัชโอเมDr. Mingtea, som vela Rajya Sabha bika enge soi beldu ne hei tlang puin mi pui de hei Rajya Sabha pusapa alo amta porono sapa ani po aron hoze uzewa chanchin nei ti lo hi chu kan lo hre lu tuk lowa enge azuk ti veng o ti te po kha rilro hian om trina puro sanga kha alar ta viawa tuna kan Lok Sabha MP kha Rajya Sabha tak hi eng tiang tak nge ni ti lai po kha Dr. Mingtea hin soi za sa turin som tela ni mi pui de hian atlang pui thu hian Lok Sabha hi kan ngai poi mo deu zo kami oti ti tur hi ni ya Rajya Sabha poi mo na te po hi kan hre lawang reng viu moya chuti lai ka re ro chuanin Rajya Sabha hi apoi mo lo big lo ni ti hi kan hriat apoi mo ing ka sia chumi enter na pakhat kan han soi du chu tun na ya Modi sarkar ma sa zo ka khan minister som le pani kha Rajya Sabha MP changani alar zuala chuan hei Nirmala Sitharaman tuna kan finance minister ti te Arun Jaitley ti te
PS Goyal ti te JP Nada Health Minister te ne mi sang khani tin tuna Modi sarkar apo hianin minister somle pathum ngota hi tuna MP Rajya Sabha member kan ti tang hian Modian amangta alar zuala so mai nan anti ngai ani vaklo nge ni thowe achan chu India Prime Minister po hi Rajya Sabha tang kan lo nei nual towa kumsang kha zakwa somruk paruka khan India kan di kha Rajya Sabha member ne chung Prime Minister ani ya ti chuan sang kha zakwa somruk le paruk a janata dal SD Deve Gaudal kha Rajya Sabha member ni chung Prime Minister bokani chun janata dal atang bok khan Indar Kumar Gusra da kha sang kha zakwa som ko le pasaria po khanin Rajya Sabha member ne chu mai chu ni lo kum sang ni le pali atanga som le pali chung jong khan Dr Manmohan Singh kha India ram Prime Minister chak tak khan ya ani po kha Rajya Sabha member thawni chu wang chon Rajya Sabha member ni kha ne big lutuk anga kan ngai hi chu dik lawani ti kha kan soi ma sa duwa tin tu na ya khanin Dr Zote khanan ron soi to thona chungin Marchin somni le paruka khan kumin chung hian sit som sari le pathum ruwa ko oma chuta chuan Marchin somni le paruka khan sit somnga le panga kha anlo no khat to ni lo thang to ni a then chu contestant nge candidate nei lo elpui nei lo wa tlingte po khan om nuka ti chuan tu na khanin jun ni som pakwa hemi COVID-19 pandemic awang khanin an han sonta tun nai nak tuk tuk le lo kami tur kan lo thleng ta nia eta hiam Rajasthan akhwan seat pathum maruaka Madhya Pradesh seat pathum maruaka Jharkhand seat ni Manipur Meghalaya Arunachal Pradesh le Mizoram seat khat chuan Andhra Pradesh Gujarat le Karnataka khan seat li thawaruaka ni kha in khan kan nei tur chu ni a tin kan soile du pakhata chu china khan Rajya Sabha kha ampowara kha atlem do bikem o ti light de kha lela ma chun atlem do big na po manga atlem na langsa de mai pakhata chu muni bill kan ti bi ka hi Lok Sabha chu mai hianin ngai tu the ni ya Rajya Sabha ngai tu ve ni lo khalai kha that lo na lai langsa de chu ni amaro chu sumi lo thil dangai chon Rajya Sabha hi han niam bi ke mem na hi anei tam lo khop mai ti kha kan soi du a tin chu mai ba ka chuan special powers hi anei ani Rajya Sabha hiam special powers anei thandeu mai chu all India service kan ti hawa hi siam bel na le ti top the na da na hi Rajya Sabha 2000 majority ina ndem ti chona ne ya tin chu mai ba ka chon articles ni somli le pakwa Indian constitution articles ni somli le pakwa na khanin state list kan ti ho a khanin anti tur le ti tu tur tam ta kha Rajya Sabha thu nei na ne ya chu mai chu ni lawa Lok Sabha te chu tia mi puin kan thana khatianga tram nei khan lo ni ta Rajya Sabha chu kumru ka kha permanent do main kumruk chuang kha thak thei lo ang khan anom ta ne khatianga Lok Sabha kha enge mo wanga dissolve lo ni khan national emergency ti te enge mo wang khan alo ni chuan Rajya Sabha hian kha ampo warang kha nei theina chansi alo nei le ni chu wang chon Rajya Sabha kha poimo na neb lawa legislative power emo executive power le judicial power hang thang po khan Lok Sabha pass tur tam takhi Rajya Sabha in alo khit film vezela nga ya ni chu wang chuan in Rajya Sabha kha monitor tu ani na chin kha omta chu Rajya Sabha member tun ma dewa an han ruat dana te po khanin mithiam le mi khat kho khayeng ho khom na deu khan ni thina tun na eroi chuan hun tam taka politicize deu te an ni ta ka wang hian tlemin dang lam ta deu khan maya khalai chin te kha lai soi ta photila iron soi hon ta ka chuan kan la soi chho ze langa pakhat kan boi pui deu pakhat sia bi chung changa han pakhat kha purona sapan interview te pon ya duration le bok an suwa Rajya Sabha chuan kan la ti thla thei sham shame ang ti zong te pon hi chu kan do do ni Rajya Sabha chuan ti te kha om ta tin ming te kan ron soi kai ta ro boka Lok Sabha pass to si Rajya Sabha ina lo ti top thei na lai an power ve lai bor kha soi cha go ming ge ria zote ya Dr. ne ka lai kha kan soyanga ni china puming te soyang khan Lok Sabha hi chu mi puina direct kan thana ni wangin thia theiani entirna na
party khan majority an nei lo chuan thria thei ani ta ni amai ro chu Rajya Sabha hi chu thria thei ani lo wa chu I mun thu ma thena mun khathi kum ni dana ti hian kum tinin unretired ta chu election hi ti hian kan nei ta tu na po hian kan nei le ta ni aro khati khan kan ho khata chon kum ruk tra mania tin dissolution kha ve lo ta ni ban thei kha lo ta ban khami internal majority party lo wangin Lok Sabha a majority kan nei lo chu wang chuan internal Mizoram MP a chuan Dr. Istal Lungmo na kum sanga zakwa som kwale pasari le kwariat ni in ka ria I ani po du takin mi puin kan thlang tlinga maru chu I atram kha mang top lawa chan chu Lok Sabha MP ni wang ani ta internal Dr. C Silva ka chu a in resign na wang khan ani ta chulai chu kan peng lok ta Rajya Sabha big la ya chuan India ram constituent assembly ya Lok Sabha le Rajya Sabha le president hemik kan parliamentary form of government tur an ngai tu ala hian BR Ambedkar te hoin kumsanga zu ko somli le paseria India kha indanga chon kumsanga za ko somli le pako November ni somni le pariata constituent assembly khan kan dan man tur khan peita khami sanga za ko somli pasaria India in dan le sanga za ko somli pako inkara khan eng ang ram hian nge in kai shoi le ti kha an ngai to na chuan India ram hian parliamentary form of government hian internal British model kan la ta chu ta chuan House of Lords le House of Commons kan trevek ta chu ta chuan kan soidu lai tak karon soi kwal lu to kem ka shelawa kan soidu lai tak ka chu USA a chuan president kha again the unparliamentary form of presidential form of government ani wang khan khamidan siam na khan signature chu alo pe ka ngai thoma se khami House of Lords khami engeni Senate bi ka khana zuk in rol lutuk lawani mase ke ni chon lungthu pathum president Rajya Sabha le Lok Sabha kha omta chon hemi Lok Sabha Rajya Sabha bi kha chu heta MLA ho than anni awang khan entianan Lok Sabha khan lo chak vieu ma se Rajya Sabha khan an lo chak vieu lo theita tani tuna BJP kha an lal vieu ta CAB chungchanga po ma se majority kha chu an engedi an lal Congress khan engamo chen state tam taka thuneina an chana wang khan state khan Congress khan in a majority member khan la nei ta ni chuan chu India constitution an duana chun chung zong chu alo om theido na ni ti an hriat chiana wang khan khatianga Lok Sabha ina updan a pass to akha Rajya Sabha in alo pom lo ni chuan khami problem khati ang harsat na kha alo omani chuan atina ni chu chumi omani chuan engeni joint sitting of the parliament kha kawani anga ti te tin abi kin moni bill ni tin akhan puming te khan ron soi to ta moni bill kan ti khan mi puitam zo khan kan thiam lo wang ti ka lawa moni bill kha chu entina na financial matters entina taxation le public expenditure kha o sum kai noi kha anita ni chumi bi ga chuan Rajya Sabha hi thuneina anei lo em ta entinan Rajya Sabha khan moni bill bi ga chuan Lok Sabha ina adan pa sakha lo du lo eng angin lo thon le po ni sela Lok Sabha ina pass to chuan akal tlang thowang moni bill bi ga ma se chumi ni lo dan dang bi ga chuan joint sitting of parliament kha an kawanga an huai hotanga timeyang mi puisha thiam thei tur join soi taila chumi ya chuan kami an hriat thiam lo kha hriat thiam tur khan joint sitting of parliament kha an kawanga chumi chun joint sitting of parliament an ko to kha chuan atlang puin khami deadlock kha chu an resolve thin ta a chulai chu mi puite po khan kan lo hriat thrim atan amar chu moni bill bi gai ro kha chuan ni china kan soita kan khan Rajya Sabha hian thuna ina anei lo achan chu directly elected body Lok Sabha kha kan constitution CM2 te khan thuna ina sang tak an pe ani ti la ya kha kala kha kan han ron bel zok du ani chu alom ame achiang a fiak chual chau war me ya alom ame chuan Dr. Mingte ta hanin Mizoram kan lu mai nakina han Mizoram in thlan tur hi kan thupui bertur pakhat ani dona wangin chumi ma chuan soidu kha in la nei chuan Rajya Sabha bikhi hriat tur poi mola mem tinai kha khalaya khanin tlem tep thil pakhat le kan han bel le du chu Rajya Sabha bi ka khanin an MP fana hi ti mai la kan thia thiam ol samdan zongin kumsang ka zo kwa som ko pathuma an ron siam chua khanin Lok Sabha ang tho khan 5 crore noi zanga kha kum khatan neya amara chu tu nai chon COVID-19 na wang hianin kum ni chunga chu man thei loin han teri ani maya aba ka chuan khamin hnuda ma kha chuanin noi zanga kha kum tin fan an nei don ni chu wang chuan an fan po tama
Lok Sabha ni mo Rajya Sabha ani mo member MP ni hi mason na du tak tak mi hring tan chuan hi thil lom om tak tur te pon ni na langa tin chu mai baga chuan Lok Sabha Rajya Sabha member MP kan ti Lok Sabha pon ani hianin hemin district level hianin monitoring le evaluation ti chungchang vela hianin mason na ron kal tu reng renga committee a ti meng mo alo en dik tuwa votel ve the na hin nei ni chu poi mo ko maya tin chu mai ba ka chuanin ani na taka chuan hetiang kan MP te hi chu central sarkar le state sarkar in kar palai na thok tu an ni hemi house an thuta dirnan house po hian MP ngoi reng te hi kan tia kan state chungchang isu engamo big soi tura omani lo chuan anni tan ngoi reng lo chu ti tur va kom chuang lo e hi kan threfu lo phone ka ria chu ti lai ro chuan kan state kai noi le kan ram ta na poimo ang chi an han soi do nai chuan MP ngoi reng hi chu anni big lo te po han be sei dat tun kalta te pon ning ai lova tun at pon ni lo tura ngai la chu ta chuan kan han soi tel ram du chu khami Parliament House an thuta thu an soi mai pialama khan state le central in kara chun project tam tak tia mi puin kan vorsiat ngai lo state sarkar in central sarkar tanga sum le pai tam tak alag lu turte tin sarkar mai point lo private farm thing poa central sarkar tanga ham thatna ron lu tur tam tak hi omani chumi lo zuk chuzui tu le chumi central sarkara union ministry sa department sanga Mizoram sarkar ai o le Mizoram mi pui ai o kong tam taka mazuk la ber tu chu kan MP te hin ni kan shiat lo piala man poi mo na lai khalai te kha kan han soi bel duwa ti chuan hei tuna in thang tur Gujarat kan ti te khu angai nom don khop mai hian ka sia kumsang ni le som pasaria te khanin in thak kheng na mak pui kha lo om tua tuna khwanin si ja somriat le pani MLN le ya khuta tang khwan BJP in za pathum congress in somruk panga abak national congress party in pakhat independent pakhat le BTP kan ti Bharatiya tribal party kan ti te kham pahnin nei ta ni keinia nachina Dr. Zote Soyang Khan single transferable vote system manga in thang kan ni wang khan keini Mizorama MLA tam hian avai nan nei hu kang tiang kha ani ve chia lo na chin te oma tin an MLA in kara te po khanin enge ni in sri ton na khan na satani chu wang chuanin vote ka hlom don big sang ni le som pasaria po khan congress khanin sit som sari pasari nei chung khanin I avai khanan la ho lo maya Rajya Sabha khwan tu na khwanin pali an nei me ka Gujarat kham pathum khu BJP india sang hi le som pasaria po khan rin lo do kha Amit Sale tuna union minister Simriti Irani kha anron tling nol mai ni congress tling vek tura ngai ni lai kha chu wang chuan an ni mai po ni lowa Andhra Pradesh ta khu chu YSRC ho khun chak tura ngai lo ni ta Madhya Pradesh ate po khun makdong mai hen thil kal the ni tlat mai ni sang ni le som pariat in than kha December ni som pakhata khanin vote khan han chiar thana khata khan ai ne tok chho ni BJP le INC kan ti te kha amaro chu thilin kha kheng thut kha omta atira khanim Shivraj Singh Chauhan chief minister of Madhya Pradesh kha khan chakna khop MLA nei lo wang khanin December ni som pani ya khan ein resign ani anhu loka kamal na ta ho khanin congress ho khan timeng mo Madhya Pradesh khan sarkar na an han nei le ta ni kumsom pang anhu khan congress khan han sarkar le ta ni amaro chu reilo te khanin Mars ni som ni sang ni le som ni mani loka mai khanin sitting MLA som ni le pani lai mai khan in resign le ni congress rang kha chu tiang alo ni ta ga chen Shivraj Singh Chauhan kha BJP atang khan aron CM non le ta ni Marsin som ni le pathuma khan chu tiang in kar boruak nuai ni wang khwaden Madhya Pradesh tuna Rajya Sabha MP thana po hi le lama chu na ngai nom viau tu nge tlingang ti kha hriat chen harsa kha tiang do khan Rajasthan te po han ni tho maya khalai china kha kan han bel le zwai ni chu yeah khalai kha Rajya Sabha kha kan bel vezok do oma thil tuna mi kha chu ka bel lutuk to lawanga Rajasthan te po Times of India vo in kan chiar chuan an MLA kha Congress le BJP khan basin an thiara
chuan hotel a pakhatan da achan chu vote kalpeng om lo na nan tia chu an in pu ton ta tu na po hian tu na thil thleng me kan ta ni chu BJP lam chuan kan MLA te hi training kan pe ama atanga nei sa kan no tum ton tia ma se ikhan an in pu ton ta achan chu cross voting a kha a om thina I puming te so ya kha karon bel ve teu to lo nga thil dang chu amar chu Mizoram a hi chuan kan Rajya Sabha election hi chuan cross voting kha kan claim tham lu tu ka wang le kan politics kha enge ni tlemin an ni angin ala high politics tu tuk lo wang khan han cross voting ngam kha kan om lo ani Mizoram a chuan ti la ya kha kan sei du atin Karnataka bi ka khan thil ngai nom de mai pakhat kan soi du le bi ka chu Indian Prime Minister Loni to HD difficult kan ti akha tuna hian uncontested in Rajya Sabha Karnataka ni china kan soya khan tuna hian atling chiang to anita ani kha pension huna hian kumsom ko le pani ni donin ka ria tuna hian kumsom red le paruk ani ya ka se sualavin ka ria ka Times of India ka chiar kha ani ya July ti chu kan soi du a tin MP Rajya Sabha kan han soila ya khan mi puite pon kan ria cha karinga eng ang ham that na nge eng za chia nge an hlo ti te eng ang ham that na nge an nei ti la ya kha kan soi chak dewa tin an thu nei nak kan han soi ba ka kan tun ba ki Rajya Sabha MP hi chu han soi lutuk na hun te po kha kan lo nei lo theya pakhat na chuanin an hlo hi cheng nuai khat parmon angkha ani a ti chuan daily allowance hemi meeting an nei Rajya Sabha session an nei hian ni khata cheng sang ni ania tin constituency allowance kan tia Mizoram pum kha anni tan chun constituency khat kan nia chu thlakata cheng singli le sanga ania office expense allowance kan tia chu thlakata cheng singli le sanga ani boka chuan chu ba ka chuan meetings expense on stationery items an tia hemi thil kan han ti dona man ruwa kan han le khom na khatiang ang chi akha cheng sing khat le sanga nia khating khan khami allowance bi ga chon khang ang chi ho khan eta avai chuanin cheng noi ni borang vel kha chu thlakata chuan an han lak thei om achu a lo ni ta a amai ro chu tuna hian COVID-19 na wang hian kan MP te an hlo 30% in an kata chuan hemi constituency allowance kan ti te office expense allowance kan han ti te po kha tuna hian 50% na han ti niam kha lo ni ta a tuna ro chuan an hlo po cheng sing sari anianga khang ang chi a kha alo tla niam ta viau do na ni ti la ya kha kan han soi du a ti chuan chu ba ga chuan ham thatna dang kha a om boka travelling allowance te po kha anla la theya tin bo chu ba ga travel facilities hanzin veiwa na a mi akha entina na andu huna first class engeni train kami AC kan ti air conditioner khan andu huna anzin theya tin annu puite ne nan chung te ne nan zin theya tin Air India emi engeni public englawa hianin single journey engeni kum khat chung khanin voi som thum le pali chuang kha athlonin an zin theya atam khop mai khang ang chi kha om cheu maya tin an engeni quarter le engkim khatiang kha pe kan nia accommodation tin phone call chung changa te po engeni heituna po Mizoram sarkar po officer chin te chu sarkar in khatiang ang khan ania water le electricity khang ang chi te tin engeni loan ang reng deu an mani convine sa tur suman lo poimuan lo man tur ang chi cheng noi li thleng lak thei ti ang chi tele desktop laptop printer scanner kan ti ang chi khami an na thona turata na sarkar khanin cheng noi khat le singa thleng khatiang ang chi te kha apek na tur provision kha om nuala khala ma kha chu MP an lo tling ni chon kha an ham that na tur ni ta sela ti chuan MP shim Rajya Sabha MP shim hian kan han soi du le la la om boka mi MP Rajya Sabha MP Lok Sabha mo Rajya Sabha mo MP lo ni ka chuan ni china kan soita kan khan India mi pui 1.37 billion te ayo ro rel tu han ni phak shim kha ate to lo shim maya chu mi piala ma chuan India ram president kan han ti te hi Lok Sabha le Rajya Sabha member tena vice president kan han ti ang chi te kha ang chi ho te kha an ni hina an thlana ni ta a tin president hi lo pai thladon ta se a impeachment akha Rajya Sabha le Lok Sabha ina an engeni an vote turani ta a chu tiangin Supreme Court le High Court judge te po kha an ni ina an vote alo ngai ta a tin chumi piala ma chuan Attorney General of India kan ti te
Comptroller and Auditor General le Chief Election Commissioner kan hanti angchi khang angchi te po kha andu chuan vote manga pai thei tu kha an lo ni ta office poimo le sanglu tu kan ta tin chu ba ka chuan ni china po puming ten ron soi to angkhan emergency te po kha president in lo puang ta sila council of minister thunei na le prime minister thunei na in Rajya Sabha MP te le Lok Sabha MP te khanin an approve anga ya tin chu ba ka chuan ordinance ka president in ordinance kan hanti chuan kan hriat thiam mai kan ringa president in ordinance chu angchi akha Rajya Sabha approve te lo nga ya tin poimo de mai ni china po khan ron tar lang to in kan hria article abik takin state li sami akha adu chuan Rajya Sabha hian ama thunei na in enge ni ramtana poimo adu chuan engtin nge ni a convert thei asiam thei entianan education hi ama chun state lisa ni thina ma se tuna chun education chu kon karen lisa towa khatiang angkhan kha Rajya Sabha malakna ni ta tin all India service kha adu chuan a siam bel theya adu chuan om sa po khati top theya ni china puming te ron soito all India service India Forest Service, India Engineering Service, Indian Agricultural Service kan hanti angchi haute kha Rajya Sabha atanga siam le khang angchi te kha alo ni a khan te khathli tu mi puite ta na Rajya Sabha MP le Rajya Sabha ina an tho tlang pui hantar la na kha a thatin kan hri akan belvele zokani apeng wartha ke chuan tuna hianin ka house khan Rajya Sabha khan vice president ka automatic khan speaker kha aning hal boka chairman kha ani ven kai naidu chuan puzote atop nan house khan a leader te opposition leader ti te pokha anom vele thlap thrita kha te pokha ka hemi Rajya Sabha bi ka tan chuan Mizoram kan lu main hang te pokha min thrile thok to thei chuan ya tlang puin kan soita kan khan akwaram kha om veya chu tu na hian in Indian National Congress ming kha kan thei hi loka Jammu and Kashmir atanga kan MP akha kha tu na hian in opposition leader kha ani meka tin kan soidu achu bok pakhatana Rajya Sabha hian kan soita kan khan tuna hian issue oma tuna hian Indian politics a chun debate pui mo tak mai oma chuta chun Rajya Sabha atang hian prime minister hi puming te sui ang khanin kan lo nei nual to achu chu enge ni hemi achang chun inti enge ni power conflict hi om ve thina chumi ni wang chun India ram prime minister ni tur chuan Lok Sabha atang nge hian Lok Sabha MP nge ni roseti hi tu na hian debate pui mo tak mai om meka amar chu tu na hian constitutional expert tele scholar te po hi tu na hian ngai da na in anglowa entinan Dr. Manmohan Singh kan thria Assam matang in Rajya Sabha MP ania ani kha Indian prime minister kum somzet Trump ni kha ania ani te po voice kha anei tok lo khan an thina chulaya chuan Rajya Sabha helai le Lok Sabha chungchanga hian thil ngai nom tak tak kha omani ti lai kha kan han belvele du boka tin Rajya Sabha hian India ram politics a hian engeni poimo na tam takane ya khang dan siam tam takane ya tu na hian kumsang ni som ni thleng hian in Rajya Sabha hian bil sang thum zariat somnga le pasari mi puitena kan man thei tu reset akha alo pompui to Lok Sabha ne na khatianga bil akha chungte chukan han soidu boka tin Mizoram atang hian pu minga khani time yang MNF sarkar masa kan Rajya Sabha MP khan Rajya Sabha hian zo na kha voice somnga le pahni azo ta puranal sa patlaw khan zo na atram khat chungin kumsang ni som pali tanga kumsang ni som nia hian voice mruk le pasari vel kha azo ta kan Mizo MP te po an lo che chelu tuk big lo ni ten asiat boka khang te kha an manik tuna election kan lu ma candidate profile kan lu ma Rajya Sabha bi ka kan Mizo MP nei to te kan lo che tladan kha kan han bel zok bok ani chuan Mizoram han lut don thaila tuna hian tu te candidate an ni ti ma khanin tu te kan member lo ni to ti te pokha atlang pui ka history tlang pui ka puming te hian min han shil thuk sera chun kan lut chau don ya Mizoram hian Rajya Sabha member hi ami hring ngai ni lo kha mo atram angzong khan soite da pariat kan nei to mi pakhatin atram ni han nei te kha chu om zeu zewa chu ta chuanin kumsang kha zakwa de somsari de pahni zu ni somni le paruka khanin pulal buaya kha INC Indian National Congress member ni khanin Rajya Sabha MP nia
ti chuan punal soya kha sang khat zakwa somsari le pariata ani le a chuan Dr. C Silver kha sang khat zakwa somriat le palia atanga somriat le pakwa somriat pakwa top lam hain resign kha ne ya ti chuan pu hi phe hi Trump ni lai chila ani kha INC ve kan nania pu hi phe hi sang khat zakwa somkwa July ninga khanin MP atana thana ni a Trump ni na kha sang khat zakwa somkwa paruk July ni khada han khan le ni a chu mi nu a chuan pu lal ming liana kha kan nei le ta ani hi MNF kha ani ve thunga kum sang ni le pan ni July ni som pakwa a khan Trump masa kha thana ni a ti chuan Trump ni na chu sang ni le pariat July ni som pakwa bok khan khan le ni a ti chuan ato bera chuan pariat na tan chuan puronal sa patlaw kha kum sang ni le som pali a July ni som pakwa khan an han ni vele ani ti kha ni sela chuta chuanin kan han thiat tura chu kan Rajya Sabha MP te hi Mizoram bi ka chuan Indian National Congress le MNF Party Mizo National Front thatang chau hian kan la neya an ni pan hi PC in revok lo sarkar nan changti lawa chuan Mizoram state kan ni nuwa sarkar na han nei chau char kha an ni boka tin country ve du tan nasin national khan thil pakha kambel le zok du om chu country ve shim state le union territory sa khanin Uttar Pradesh khwanin MP Rajya Sabha MP hi member nga bera tin pani na tan chuan Maharashtra ania pathum na chu Tamil Nadu palina hi Bihar le West Bengal ania sit som per ve nei ni ti khakan soide dewa tin tuna biz Rajya Sabha leader ni me kai chu tu na kan union minister social justice and empowerment minister Thawan Chan Gelot akha andia khalai te khagam belve duwa Mizoram bik law hagan lu to se khalam kha saida taila Mizoram akhanin candidate party pathum ho kan nei ta kha ho kha intinge ni an mani kha kan lo chil phot mai don mi ne ab tin zote han soi bel boklan ching khani soi to pag Mizoram ai chuna chiang sang deu tho hi ni a tuna po hian mathinge tuna te hian Congress MNF in seat som ni MLA som ti pasari an ne ya mo MLA som ti pasari ne ya chiang sang deu tho khana ngai theya INC le PM hian in vote tur an nei nan an da ve mai MNF han vote lo top aya han an da ve mai de pe na ngai them ti thling po kha ni chi mai an interview na te po kha nimin lama te po kha nan ti chuakin ka ria zonet cable news lama khan chuta chuan nizana ani chu chuta chuan Indian National Congress candidate Dr. Lalian Chunga le ZPM candidate pu Bilal Chanza po khan an soya chuta chuan party ngel nget an ni zia le sang ni le som ni le pathuma hian final tak tak zok chu kan khel dona tuna hian kan tling don lo ti in chiang sa ma ila kan lo la kham bek le dona party ngel nget kan ni zia lanna ani ti angdeu khan an soya tin adik viewin ka ria MNF te pon tra masalama te po khan poronal sa pa ani don te pon candidate an lo CM thowa khatianga king don lo ti riat chian sa awanga party institution nget tak lo nei na khatianga midang hanken ringo takha kan ngeni political tradition le kan political culture a hianin kan ti ngai lo tak te po alo ni ve o meti la yakha khalai zo na han chana ni ta sela ti chuan MNF kan lu ti la MNF atangin han soita ila puming te po hian soituranga khopin karinga India ram te kan han thlir zaw lo theilowa pakhatna chuan puke vanlal ve na hi ka soyanga chuan ani pona du le aron thual ve le thawanga kini hi biate khuwa han soita ila apui lo tura ngaila puke vanlal ve na hi January di sompali kum sanga zakwa somsaria upakelal ji ka fapana isona ni una pariata ne ya chuti chuan mual chenga not mual cheng khuwa ani na taka chuan islungdara apiang ani ome achan chu kum khati hun level kham Mizoram ram boi chhola yani wangin chutiang chu ani a tin khelaya khotlang dung khatte kan lo ni wangin apa upakelal ji ka te po hi kan lo in mel theta chung te po chu anau pan lai chanchin te po hi ka zota puke vanlal ve na hi chanchin WhatsApp lama te po kan mu karinga achanchin hi MZP president kum sanga zakwa somkwa panga tanga sanga zakwa somkwa le paruka ania
khati hun lai khan Mizoram a vai dor lian nei engam mo sa tan oma tin chakma hoin UT an lo di la chumi wang chuan nam movement khan na sat taka kalpui tu Mizoram a puke van lal ve na hi ni a India Mizoram a vai dor lian zong te po an han deuh duak na chan le nationalism na tak mai kalpui tu ani a chu apa atang hian le khilai mol cheng lal pusai nu na engeni khotlang inop na konga hian apa atang hian apa pu ji ka hi achun hle tin kan ria ama pu ve na chau hi kan soya apa hi paro pui tak mai ni ti hi kan tar lang ve shim duwa kan program a hian apa hi kumsang ka zakua somruk le paruk atang sang ka zakua somriat le pathum Mizoram in hun thim le har satna to laya khilai not mol chenga VCP le khotang roi tu na ni a kum somruk chuang dei reject to atuna kum somriat le mi kum somriat mi le ti ni atin ama hi apa hi historian ani boka mol cheng history te zia ka thil mi gentleman ta kania ti lai kha kan hanta lang do apa chanchina po hin soi tur ta me ya apa ina pu ke wanal ve na chungchanga soi chon aril ru hi achaka le kha thiam the me ni ti hi a thian te le apa nge poina asoi ni tin ano pan lai atanga ho nei chi hi lo ni ve boka mi special takipuke vanlal ven hi aloni shim maya a history le ama personal life shim han en hian ti la kha kan han soi masalok doa tin party a hian general secretary MNYF joint secretary MNF general headquarters secretary president MNYF headquarters general secretary MNF general headquarters tuna national core committee member aloni ta a ni na le chan vo poi mo tak tak hi MNF a hian alo chel a tin ama personal life shim ate po hi kan han chui chho tura te kan nga ya le khathiam thei tak mai lo ni a shim thu apu ke van lal ve na hi BSc kha Pachung University College atangin kumsanga zako sumko le pathuma apasa college kallai pun AC wa vice president aloni thina MZP a vice president Trump thuma chela MZP a president Trump khada chelen ni china kan soitak angkhan tin infiam na lama hian table tennis le thok man na lam chi che santiang chi tin college kallai pun inter college sport a te po gold medalist le ula ani huwa te po college lo che thatpui ve zak to table tennis le che sa chu tiang chuan aloni ve a tin nakina arem chuan long march chungchang te po hi han soi zel te po cha koma amar chu kha chu kan hun nei dana zerin di ta sela puke vanal ve na hian in Mizoram politics a hian su nu hi lo nu chia ve nual mai ti la ya kha kan han ta lang do atin ramta na hian ram rong bol na konga hian in alo chan a chanchin kan chira min ne de umai chu kumsanga zako sum ko le pali khan MPSC in high school teacher tur khan in interview kondaka na ala a chu ta chon pu ke vanal ve na hi high school teacher tur khan science teacher tur khan in alo tling ve dei to ni chu ti hun lai chon MZP vice president ani la ya ni a ti chuan government rang chona high school aizola khan aizola le nga di ti tiang tu lai din mona tanga clear phei chuan post ani ta a ngeta la kan ti na ni chu MPSC a khan pathum na ni nge a amar chu kumsanga zako sumko panga a khan MZP president a thana ni ta ka khan ram rong bol na ngai poi mo zo ka chu wang chuan a sarkar na kha ban san ni a nuwa a chanchin zela hian MZP president kha alo ni reng thei selo kum khat ba ka kha ezon na kha engeri party ate hanlu tin minister te an lo ni hal mai book si lawa ma se ram rong bol tur khan du thlanna lo siam to a chu wang chun ram ta o kal tlang pop mai a mi huai sen tak mai le pa tak mai ni puke wanal ven hi a chanchin a thian then khat le WhatsApp group an han soina hian tin ama hi mithu soi thiam tak ani bokani anti ani a thian te ho hian ke ni kum no panglam hi chon kan la se tam lu tuk lo mai theya ti chuan chu tiang ang te chu alo ni wang te po nianga MNF core committee le nomination committee in tuna hianin puke vanlal ve na hi Mizoram ayo Rajya Sabha MP turin nan thlang ta a tin ko than rong bol na lama po hian kumsang ni le pakua tangin aloina ko thana bong kon Mizoram UPC ko thana hian upa tur than alo ni tuna hian aloina ko than salom bong kon ko thana hian ko than secretary ni lai tin ama shim hi pathian tu thila rong bol kha tianga MZP president te an ni nuwa ram rong bol na anti nuwa khan pathian tu thilin kumruk chuang alova ka chu tiang chuan amnun pulal mon puya pulal mon puya punte na athujiak pakhata chuan pathian na tri me maniti te kha an han jiak boka chu wang chuan kan MP MNF candidate
kan khai khom to ma yanga MNF candidate official candidate puke wanlal ve na hi mi thatak ani yang ti hi Zoram mi puiten kan mutle kan ria to sama ni se ama profile le a enge ni alo asul nu en hian mi thatak le mi enge ni Mizoram ai o zo tur tak ani yang ti erin theyatin Mizo nationalism lo champion pui to tu aizola tanga chong the kilometer za thum chuang long march local puya Mizo nationalism lo champion pui tu kha ani a chu wang chuan Mizo te ai o atul huna chun Rajya Sabha chuan kan ai o zo tur ani nge yang ti kha a din mona tang hen na hriat ani ti la ya kha ni sela ka soirei lu tu ka nge ye englo kha pu vena kha MNF ani a ani kha kalpel ta ila sarming te hianin ze congress pulia pumalian le puchan zo kha ani khan hanti ta sela zo ten kin bel du ne ni pani po kha sarming te kan so mange puchan zo kha kan so yum sa zok mai don min yang tro a chan chu pumalian kha he doctor zo te hen ke ai na chiang le zol zok mai thaya chuwa chuan puchan zo khan soi ta la ani hi kan sheve kanga ten zo kha chuwa kan ya ten zo la tanga sei liana ai zo la zo tlang venga le kha zira ron omania ti chuanin MA te kha kumsang ni le panga Mizoram University atangin Master of Social Work zira zawan ni mi thiam tak le mi fel tak mai ania chuti lai chonin kham mi an han zira zo hlima te po khanin zo tlang venga khan MNF VC a khanin secretary turin an som ngatania te chuan kum thum ve la kha chu MNF VC nuai khan an ve nge ni ti chuan hunaron kal zela ama pol khanin timayang ama pol tila mason na kharon nei chozel ta hei tu na sona lar to khom mai Mizoram NGOs lian do mai kot nak kan ti hemi ron din chuak tu hi andi nge a chu lo thil dang te po kha din chu kha anei nu wala hei wisdom traders print go kan ti te kha kum sang ni le pakwa tang khana kalpuya tun kheng hian computer printers kan ti hemi kai noi lama sum do na rin tlak tak hi ani me ka izon na lama chuan tin kum sang ni le pariat khan som pariat khan zo tu business kan ti kha din le zo tu kaltlang hian mi tam takin izon na an mu to nge a tin zo tu art and craft kan ti po hi mi COVID-19 den chen hian din le ni chu wang chuan thalai te ma khwa su eng turata na mi bright tak mai alo ni reng maya pu chan zo wa hi tin chu mai ba ka chuan khatianga NGO wa in man na le ama expert na shim hi community development chung chang lama hi alo ni box ye wang khan India rama te po hian thu soi tur le advisor ang dawa han rona angai dan han lak te poi tam khom maya kum sang ni le som le pakwa August kha khan South East Asia Indo Pacific Venture kan ti Jakarta khanin khatianga te khana han kala thu soi na hun te kha han ne ama sum don na thil le ilo tam taka ka an han share to na an soi dan phei chon khami Indonesia Jakarta a khita ni am president chen nai takten en khanin kulmuk takin kom the hialan en tin ni chu tiang khomba pa bright tak chu ani ti kha kan han soi sham duwa tin leadership nei thatak mai hi nia khovel huap leadership training boy pui to pol kan ti hey American Express Leadership Academy kan ti hen alumni member te alo ni nge a ti chuan kum sang ni le pakwa khan National Advisory Committee NAC in ngai dan khon khom tum khan notice atangin angai dan soitur an khan chua jinga atel ve hial nge a planning commission ho ma khan du to kin thu kha azuk soi nge a tin Mizoram National Rural Livelihood Mission kan ti Rural Development Department nuaya ronlan sani dona Mizoram kalpui ni don po khan ngai dan tho tur jinga an som hial kha alo ni a ti chon kum sang ni le som pali le sang ni le som pariat in kar khan Southeast Asia Thalai Leadership Training Mumbai ne ya te khan na satak khan alo zuk tel ve to nge a chu tiang khopa mi khat kho keng chu an nia tin chu mai ba ka chon hei
in dam tlang em kan ti project how are you han ting chi te kha project asiama MP po hi han disela project han zui le project han siam vel tan chonin a theu neu lo viawin harin oma tin chu mai ba ka chon amma hi ma kan soi tong khan thalai te eizon na tam tak siam sak tu le thalai te ma khuwa thui tak cleara amma eizon na po din tu ni wang hianin MLA an hanin candidate te po khanin akhing pui te kha purobat ro moya roi te tuna kan sport minister le amma kan finance minister pulal sota te khan ni chung khanin vote tam tak khan han nei thei ania tuna ZPM a po hianin kumsang hi le som pasari August tha ZPM ti aron pian chua khanin nasatakin abul tum tu te zinga tilveni nei soya dik te po ka ringa tuna hian general secretary ni meka tin kumsang ni le pasari movement for Mizoram kan tia te po khane a khai pa lo ni dei to ni chutia ang mi chu ani wang chuanin mi pui tak le mi bright tak chu nia thil pakha sha mi hrat khokheng to ni la lai te thil pakha kan soi le du chu I BA a pass nuwa khanin na MZT wa khanin MA kha zuk zom mai lo ta ni MSW zok mo amar chu MSW azuk zom tur khan an han zuk ti azuk beive ta ti chon zom thei turin an thlang vek ani ma se then zo la alein lo lak lo tlat maya atlai pal ta ni chu da chon atlai pala wang khanin class an lo tran san to sia amar chu azuk khen nuwa khan admission tur sum amamo zong an nei nuwa khan azuk khleng velya an zirtir tu te khan ti mayang mo notice board so enten ti amma khan lo pai dei to ni amar a chului tlat maya khawang khan yang chu tumru na le khat kho khen wang khan mi tak tak ni nan mun yang chu ti khan MSW chen zo an han chunzom le thei ta thata kin zo ta college ka lai po khan sang bana college khan ka la sang bana wot le thei hil khobin first division a pass theya so wan chom pu chan zo hi mi theu neu lo tak chu ani shim ani ti kha kan soi duwa pu ve na bi khatil pakhat le ka rem chuan pathian tri mi ni ti lai te kha kan han soi duwa tin mi chak ania apa kha doctor zo te kha na soya apu puchal tu ka kha UPC zol nei tian soi thina nia tin chu mai ba ka anupui pisang vungi pa kha presbyterian pastor ani ti kha chu wan chom MZP president ni lai poa mo azirtir tu ani lai poa khatiang pathian thu shila wak chuak thim pathian ko na donga tharau thiang him wa pui khopa pathian tri mi ni ti kha kan bel vele jok ani chu ale congress lampang han lutela atom na de poni tong chu puma liana so tia soma lom ome Indian National Congress official candidate Dr. Lian chunga puma liana ti hriat ania ani hi kum somli le pali sanga zako somsari le paruk mei ni somni pahnia pianga thilom omde umai chu pu ke vanal vena MNF official candidate kha kum somnga nia pu bilal chanjawa po hi pu lal lian chunga nen henan in role chia kum somli pali le kum somnga nia I engamo atong kam fiam thu Facebook vela te du tuivak lawa MP le Rajya Sabha MP engeni senior to te bom hanti angchi an han fiam thu na chi akhatuna hi chuan alo ni talowa ni alom omve shim ten kan han thria Dr. Lal lian chunga puma lian hi ama mi zia te po kan lo mu ve phak le kan thria china chun ataka thok chi ni in ka thria I helai platform a chuan neutral takin thil kan soi tura kan nga ya ni ama hi kan soita kan khan vaphai champhai district piang ania ti chuan le khazirna lama hian I asin siare me maya polsom pani kham Mizoram puma pani na kumsanga joko sumkwa le pasaria ania tin BA hi ni hu hnuaya pakhatna ania tin MA hi ni hu hnuaya pani na ani thei boka tin kumsang ni le pali kumsom ni pariat mi ania regular in MZE wa assistant professor turin atling thei towa chume omzia chu ale khazir lai le athil ti na miti tak tak thok thin mi ani ti chu I achiang in karinga tin Times of India te wanglai ni te Mizoram chanchin abik takin kan politics Mizoram thilpoi mo tak ziak thin Mizomi pui ai o angoi renga aru ka lo thok chi ania I office ate po voi tam tak Times of India tele phai media lian te poina I Mizoram ayo tura khatianga en lo interview photin atak thok mi ani ti la ya kha kan soidua
tin students union ate po lo in manga roi tu hlun lo ni khatiang angchi khani atin thil langsar lom omdeu mai ka ti chu kum sang ni le pasari sang ni pariat mo kum sa engeni Mizoram kut na thok tu pol pumalian le pu bilal sanzo wahi kan soi ko blok du la ya oma Zoram kut na thok tu pol in kongan ron zo a chu chon thalai te kha politics a min kai hartlat mai ni chon ZNP le Zoram kut na thok tu pol MP sin tang hawa politics a chon thui tak chu an thleng talwa voina kan ria ma se doctor lal lian chunga le pu bilal sanzo wahi kha Zoram kut na thok tu pol movement atanga politics a mithiam kan zuan lu anga ya ni ti ron shria ron zuang lu tan ya chu chu I alom lein ka shria tin pu chan za wa kan pen zuk du oma ngai san deu na ngai san deu la ya oma chu ta chuan politics khel tur hian mitam tak thalai tam tak ten sum nei lo chuan I politics khel thei lo turan nga ya ma se kha thalai te zinga hian sum nei chuanga MLA tling kha chu a that du tukrualin thalai te zinga hian khami vatel kherlawa performance base politics a khel thei ni ti la ya kha aron so tu mania pani na ron ni la ya kha MLA election nung bera khana fak omin ka shria ti chon pumalian a ka let leanga pulal lian chunga hi tuna Indian National Congress interview na te po kha kalo ena ama chona soye chu tuna hin tling tur le tling lo tur chiang sa shri in politics a tuna hin kanin thlang dona ama ro chu final tak chu sang ni som ni le pathuma kan la chho dona tia adik te po dik viewin ka shria Mizoram sarkar ta na hian ahlu hle atin ana thona lama po hian resource person hi voice som nga chuang le journal tha le article a hian voice som paruk le newspaper a hian article za chuang sat lo ziak to mitai matakani ti la ya hi MP po lo tling sela mitai matakani dona ni ti hi achiang in ka shria tin Mizoram sarkar ta na hian Municipality Act 2007 Amendment Committee sangni pakwa sangni soma khan alo tel to atin drafting committee Mizoram Local Government Panchayat Act 2018 tu na hian kan shria theidan tur chon tun budget kal me ka po cheng vai bel che som ko ve la hi panchayati anga kan in siam rem ta ka wangin khang angchi ate NLUP implementing board ate conversion of VC to panchayati ras institution ate tin khami lampang zirchiana Mizoram ayo in India ram hun sang avoi tam tak local to a tin lokniti kan tia Center for the Study of Developing Societies kan tia chu India ram politics le hemi society development lam zirchiang tu a chu mi a chon Mizoram state ayo in tu na hen state coordinator ni a zirna lam le khami policy matters a hen pulal lian chung hin a tho hlok em ani ti lai kha kan soi du a tu na hian na loina zo non Presbyterian ko thana rongbol tu ani pokani Sunday school puitling Sunday school zirti tu ni mek ko than le khotlang ta na mi chen fa kom tak pulal lian chunga hi ani a amaro chu ni china kan soitak ang khan a lim tha chu lo lang fi ta MNF official candidate kha atling tura ngai chu ani a amaro chu lo tling lo po ni se kan candidate pu bilal chanzo wale pulal lian chunga te hi an ei om lo ani ale atop khar turin sarming te hi kan som te nga soizo tak tak hei silawa ne khar khom to mera ni tuna candidate kan mu te an thalom khop maya Rajya Sabha MP candidate kan nei to chona thaber te an ni mayang em o ti thei turan nia ani na taka chuan Mizoram manga chon tling tur chiang sa le tling lo tur chiang sa ne le lama chon thu oina le taima na pu venan tling lo turin sang hi som panga by election a be atun chon tling tur chiang sa ne nei ve le thung ta tin pumalian a han kan soile du chu amma chanchin le ambizia kan han soya kan kangai poi mole kalungai san na lai chu mithiam ten politics si khel ro se ti lai hi aron thupui mai hi lai alomom ka tia tuna party pathum te na Rajya Sabha MP candidate an ron siam anti mai lawa kumsang ni le som ni le pathum MLA election tingai nom tu tur le chumi ta na anin buat sai na sajje ti lang cheng tu ning ka sia lutok ale nak tipa chuan taya khan result pokha ashiat ngal dona MP Rajya Sabha MP tharikan nei don ngeya tuna kan soita ka achiang to Mizoram hi chuni china Dr. Zotena soyang khan cross voting kan ti party dang dei vote hi omlem lo boka mi som ni pasare hian an vote don chiang in arin nama chuwangin kan MP thar tu ashiat ruak maya chuti chunga ram tana aron pen chona thewa de pen an za om veka chuwangin eng ti ka mo chuan ani te po du sakna kan hlan bokani ti kha she ilami puiten he uni ka khlel takin kan thiranga takin Rajya Sabha member thar tam tak interam pumpon kan la neng ti kha arin thei voina hun tak mai min pe ka wangin sar ming te le
สาวเจ้าเตี้ยจงอารมณ์ทูกันสวยปกติตรงจงขัดตุนทูมากันหุ่นมันเฮาเทสุนี่